awan ni Children Hospital, awan dawai di Dr. Arpita. Di dawai tang sebenarnya ngala Armet ya langsung tu ba ini kita dawai jadi Dr. Arpita itu kita rekam ya di tang sebenarnya yang ada don menu-menu di Papua penulis dawai ini Dr. Arpita ya sawan Hania Children Hospital di Dr. Arpita IVF Dr. Arpita ikawan sisin sebenarnya Hagasngi basdang kajing tap kerteng ki kertong ki mani airang haki election MDC syaka ki HADC. Kertong keseng NPP na kala inkra malki constituency ba Fanten Jela Kadong ulawan ban tap kerteng HISBT Moyong. Hagani gasi lawan ban senran lang da kekurem jong ba Fanten kepada Menteri Sarkar i Dr. Amperin Lengdo ki bahayang ki nongkit kam ba ki nongkershan. Habakran sekilat patai kubor ba Fanten Lakadong ulaong bahadian bagi padba ki lepan job yu hagasnam arajar kat kendai. Kumta kum UMDC lale ala kamram bat treshibon na kabenta ke constituency. Kumta ukermen bagi padba ken kershan biang yu sasisien hakan ke kenti. Haba jubab ikajingyo ajeng kershan na Menteri Sarkar balong ke kurem jengu i Dr. Amperin Lengdo. Ba Fanten Lakadong ulong babaro ki jukwa bandan kejingi trelang bat ki MLA. Bat ulong ubadan bok namar na kayeng jeng uhi ke MLA kepada kurem jengu ke aya kejeng kershan. Hagani kasi basdang kajing tap kerteng na kebentak election MDC syaka ki HADC. Ki arngut ki kertong Klemseng katau ba Daniel Walang na mau senram constituency badu Dr. OS Jerwan na seorang kam constituency kilawan ban tap kerteng ha ke DC office ha East Khasi Hills district. Uba Daniel Walang uban yakun na mau senram constituency ulapan pau baga penlong yu uban mi ban yakun election ke dehalor kumno banang penklan yaki longshwa manchwa kila bo akmat jung halor ka jinglong try yak et ka hima bat kiriti ki dostor ulong ba ula rai banek koni kanik election nang bani bat penklan ka jat benriau da kemudian kam yaki an ki baklan Dr. OS Jerwa bani kon na seorang kam constituency ulong ba ka dihadian bagi patba jung katan kila ku apalat bani kon ba ka jing temu jung la da upoi syakatong unele bani da kiriti ki dostor ban penek ka kandau ka syap Ulong ru baka jingdon jong ki an building bylaws kala kata bahagi jakan kondong. Ulong bon simkia halor kene gamat. Haga jo kapor ulong budan ke jingkermen ke scam bon poi syaka thong jong ke jingjob. Sya ngai kun ngam tip. Nambar ngam fokus be ya kai kalentia ke jong. Takadang ngam jukam keli. Manu ngai kun banu ngai kun ngasul ngadon ke jingshani aladi ngadon ke jingshani aki pajba la jong. Bana pun susi la jong. Takadang ngam jukam kena klik tak kena klik ka ngah bangan jubab anu ngai pun ti ka politik si kejing keno kandon bet especially rapidon ni ka ruling kata di ka bentah ye ba nadu menchua ka julong ta hanga shimet ngamlap ba ka parti ka don jing sniu ne kanu ka ba ngai ba kale sniu takadaw ngasal yang scam banyale bina ka parti NDP but ngalong tau brio ka bangam nepet than ki negative things ngapet biya ka positive baka sarkar kale ka parti kale bat ngayo sisya kata ka support na ka parti kat ka bang adon kam namenta ka imlang ka salang ka badon kam namenta ka Roy Kapar CM deputy CM Kim Jukentan te yang ngayang kata kanong dem ba nganum i ka parti namban ngampat lap kita ki daw ki bang pelong yang abang i bat nganyeng scam kata kanong dem ba kum bakile bahaya nga menta ngandon dekat berparti hadu dakut kajing don lang jengkong on prin ma bolong sis joki atau kan yarak bahaya kan ka MDC joki kata kadi ka baru ki ya angnut hi banyu banyak trailang bat MLA tengah li ba don bok sisbun bang layu senon nayeng iban kersan iban guide yang tengam dan problem jadru ndeng ada kadi ka plus point na ka coba pai ngang lai election na moruk na konsorsi la jan tang kemel ing la election boy arjar tra arjar khalai arjar akulai ke nodo arjar tra ki kinong kasan jungi kala penbuar yang banjelek jong leo arjar kanda arjar kendai yang khatre nama kosnam nandan da jinja hayen du yo arjar khalai du kala penbuar banjelek yang mesti arjar katsang khatre di menta kasin habawan kan election MLA arjar akulai
Iwan Baar ng Suram Salit at ba nung kasan ikot pembor niya yung mga benjele itong yagan misi dan dari mata kasin mau kani kasin yang ada hapon kongo no ikut pembor di kinong kasan kinong ya terai kinong yarap kinong jami kinong selection kita kalau gue nambah kinong kasan kinong yarap di buat ini benjele kinong election misi ini pun salah satu orang jus konsul ni kadai kata yang banyada ya kiti sintar kasih jangi ban penek pensa ikan kendo kasiap kita hidup tip ikan jus konsul borok ni tip ikan schedule di kabang tham ta angkai konsorsi jangi minta kabang ini kini ki bylaws ng jus konsul ba mening dang kini kesini nang benar kanang wan chat kini ki snong pahap tai pot ni sulong thì habang ipet itu ki bylaws jong ka jus konsul itu bagi sikhet itu bagi sulong tang ka copy ka ba jong ka bylaws ka building bylaws jong ka muda jong ka urban then by jus konsul bade kamtam sa ki rural areas ni bukit ong magkam di gitu di building bylaws apo ki rural areas na nam ha di ong la di boy hantai abis happy man la polisi bagi dei man pakat way perfect la ka jong ka building bylaws Kebanlong ya hapat kebanlong sa rural areas. Nagati ang buildings sa nang building dan tangki yang tak silang. Tapi mentapin ang daga building bolas bentuk kampung nang isu ki he pelat kata mai ni stasiun nang. Pati bobon kisang sebagai bangarung kami ka manumla man pediang ni. Kami kadai ko isu mga napek ang kam mata bukan isu kamtam kini kisang bahasa. Jan ni sulong molong sa sir ki bun kisang satu. Tak ni di buat building bylaws kita jus konsul sedang mengamalkan. Kesin bala ile berkhoi bopoi sa katong ni. Bopoi tu mut lem no ba ile mut be ikman poi sa katong hi ile rungut dan nyongut we candidate hi ngemut bojok sunda. Kemudian ke semua banjok meno ban kwa ile election mo. Tingin nyepet ke la nyong gobot kan. Poi nak campaign ni try system ngan try back nya dua you play try kan nak nomor nong thau. Bau dalam lenti ngi bun ai ngi kebor bengin poi sa katong. Ada ngilai tray system, ada poi sa kajing job ngin yakuman, ada ngiram ngin hun, nomor pangila tray system. Kutang-tang kajing election. Balong ba ngalah ngamla sya-syu ban supait na jengai nomor balai bakani kamdai ka kapkai bi nomor ka diskonsil kadai ka subject lane kamat ka ba ngin ya keren kumnu ngin ang panklañ ya ka ka ba kilong shwa gilabo ladai ka jinglong try kendo siap lane ka ritid ka dustur lane ka yit ka hima Andrei kaba isang sot kalong ba ya ka ba I sep JJM ne kalsroy ila mic pang Andrei haduk menta meni ngai ba nakaliang ka konsil ngai ba haduk menta ka tlot ba nomor balai bingi ba lada ka jai bereu jungi ban penklai ka jai bereu jungi nginon kam non ra ki anji ba khlai nomor lada ngimdon ki anji ba khlai ka takamut ka jai bereu jungi kan tlot nomor balai bangin syia keren tangka ktien bonong ba ngi don kata ka riti dustur ka balong kerpang lani kata ka ain ka jinglong try kendo ka siap ka ba ngi kumki try jela lani kita ki nongsong snong jong ani ga state kari khasi ba I jungi bangi long try klem kinu ki jing pensisya lani klem ki ain ba biang kanwan ra ye ka jing du nong lani ka jing mai ka long dien ka jungi nomor balai bangai I haduk mantam ni ngila don ki hima ngi don ki right ngi don ki hima sordar sirdar wadadar Henry kebalongo kalong haduk mantau bun na pedeng ki hima ki jungi ngimpot don tang ki ain bat ki kendon kita kumong kitin nong wei ka akan run tikani kon ra jing ma ba bat ka par bangi pai sheki shinong ki jungi ngiyo ong bangi ki shinong idon ka dorbar idon ka ikhtiar Henry bangi pai ki jing sisha pade ngimdon bor ngimdon ikhtiar nomor balai bagi an jong ka shinong jong ki shinong ki jungi ki syukut tang hang po shinong hi ladang ngimi syabar bun ki an shinong jungi ki yapno tikani kalong ka jingma ba kaban wanra ka jing monsawi kalong din ka jungi nang kata kanau ngadon ka jing sokya wala ngalong marway hoy ngaklami na kanu political party ngami kumu kertong shimet hanrei wala kataru ngadon ka jing kermen ba yo lesi ya ka ka banga nga kumwei rangba bangala trei ko konstitusi lah man ka por lesi bun na preng kinok shinong ngatrai labun ki yatip lut ba yang berokoi kumbu Pak Daniel lani kumbu Pak Du nomor ngasai don baru Pak Ba ngelaju longteng kumbu wei na pedeng kino elam seng balang ngelabat kumbu presiden KSU jong ke border unit kini ki berokoi ki la syu pen pisah yang ngamla syak syu ban syu syong hayeng lani ban syu
ya keren nabar nang kata daw ngalah don ke jingmut bar ngalah perkat sani ba ba ya ke ega bakasap katalen ke bau bleu ai ke ega jing syampang ke mangadon bat ke ega ki idea ki mangadon kumno bangin persyang ban penklanya geri bakacai beriu dah kanu kalenti ngakwa kan ban wan terwa khma upai ba jong ka mausram konstituensi brok kawai ba lada pi ibet yang as ngoba ban ailat yang mentaka genti bagan lej apo ka diskonsel ban yasa ya kasau kasian jong ka longdien ka jungi nomor boleh bakat bang impak don ki an ki baklan nyimla berdilek persyak berkiwei nomor boleh pej kini ke sorkar ke state government ke jungi mentang kila sedang menora ki polisi kila sedang menora ki an ki bang harukom tumba kum kani ke IMA mo yung ke investment megale agencies kani ru ka anye le ho ni mong bangi persya kita ki berkhot ni priang tang ba ka wi shwa ba kini ki nwan giron kam ban penklan gen kenang ba ngin laj na ki jima gen hadin habot kenang ba kalong dien ke jungi kimde ki bani kenduk mau siang nomor ngipej lada ngipej ya kamantang hampan perkhat ru ya kalong dien ke jungi kumdung ngin le da kanu kalenti ki bangi ngila ban le ban kumwi na pedeng gi samlarang ba ngakwa gen bangan senyang kenang ba kalong dien ka jungi kan scam